Mala ka chut kwan Yesu sa kon dial ner ka mala ko yukut kon yup san lerum ka lain ka jam gwada me. Ya anda man David Jackson ka gambele. Ya chalun jo ka jen ngi chang long ka mala kon ale ni chang ko la jo kan die dien. Men cha gore riawo shet ka boy ka war. Ke riawo shet ka boy rewar. Ya gwada me bu kon kula dia ni chang in ngwan dien la kon a kwen gwen ni ngwan o chang mi sa nok. Chang mi sa nok. Na me lede che gor kono bu kondo lat ke kwi de mandan ni Timothy. Ya chere men ngai kono no ngiyende den mrai ke kwi cheng ni tin go ke chiang de rana nyot re ngada de kut. Janen cha kule otani iria wo chet ke bai re war ke re mot. Cheng na tin de go chiang de kurchi ni nyot. Re chianga men ji jek re wa. Ya ram kel gwa me cha kam kono le chet me rai kono kwi de Timothy. Damanan Timothy ram kel ka netin ngai kon ke si Paul gar ka kwidi ne long re Bible ka. Ya Timothy ram kel mi chilet kel ke Paul ajek le do berwani ba ko barai ko lat ka ne Paul ke la ya jaka wana kana wano. La si Paul ke ga long ne ga tin wan cha ke Philippi cho kel baden kelien. O si Paul jakke wargak. Ya si Paul to bo kamla da ngwani tin go ka siang Timothy. O ram kel melet ke je kel. A chwe cholle ram melet tunu kos to go. Men cha gora ka wargak da men rewde Timothy rewde chwe ngwan pasen deiden. A jara me je Paul je ka Macedonia ka Sedlona ka nyam chwe ga diok badro. Me pere je ga le jang no ba chwe alwa dak basen deiden. Men le jang chwe la ngwan basen da ro. La chi Paul je ka gwat ngwan ka Kronis. Long di kwen me Kronis nyam chwe ngwan basen wel baro den. Men nyam chwe wel bakel badwel. Ya gwade nyam lo do chi kona ngachi jen chelet kene Paul kel kene Silas ka Kronis. Neme dong di kwen ka Sedlon ka nyam chwe kel bet kel kene bet kel kene Sedlon ka ro de chwe kel bet kel ba. Ka kore lo do shawobo ka abscess and Timothy point. Di kwen neme ka Timothy nyam chwe kel bet ro kene bet jok mo pere je bo kel dang chwe lo ngon bet jandar ro. Paul che Timothy chol irami chet sherkin la rami chet keje neme de yo kwen ka ji Philippi shukaro ba dendaro de chol rami chet keje me ki rami chet retiya rami perken retiya la ja kono gunene jen en Timothy chera ga Paul ka gwat nywan me na tubde ga rokke me tubde ga rokker so jen jara kam ker so lo do chere ga ne Paul ga jen do ma jen rami pel poinde rami la ta ko bom ko ba tu ko su ko ba ga da ka god dial ka pet jen bo ram dier long ku ji Philippi mi kono kwen kono ngwa me de ko ra yin ci Paul la da gwa ka ku Timothy de kono men kwen ka ba wal bangwan wona ba da ndar video ko ci Philippi ci ga raw ba wal bangwan waka ba da ndar video men cha la tin gwa me de kono kwen men ji Paul lat la ra mi gwa ka ku Timothy ku ngai kono lat kono wo chiang mo cha nok Philippi ci ga raw ba wal bangwan awaka ba dendare widi diok cha lar nene cha we ta ngare kwani ye chuno bete musuman jaka ye kada loide te ka tuk tin baka ye te lara me per keti musi midier ka kwidun nay tin kokien gorun tin nokenke achito anyin yechu kurso kanga yen goy Timothy jen chalet kel ka la tungu to go shet ka gat kana kwan ka kwi mo en ngade ngo baya jaga ye ka pet ka gwa in beta in taga mo ngaj ni kon nenen ta de kon to ngwan de kon nganyo go jekti pora ke kwi de no longo ti ka kwi Timothy che kam nyala long reirwa
Men go cái Timothy men cha ka pol gwa me o jen chiande chiang ma cha tem chiang ma cha nok. Red no ne chiang ma cha nok me re roi ni. Be ko mi chi chang ngwan be be mi chi kru dong ri ko nam ka jirom chu de ban ngwan. Gwa tin chi tem tre o na to ngwan do re lat. Do me len lat ma tok lan me ko lat ba nok. La pol nga je Timothy ne chiana ma tok pan ko jen chi chiande chen ne re len dia te la kan rom tin te let kan kel. Jen je let kel ke. Gwa me cha kon chom wo ne chiang be be ki gwa me be be re tega ne la chian man tok la ja nen ka ten jen de ran chian man tok de ran nyu ten chi ni ma dan len di wide cha kon chom cha we la ngi teke la be gwa me cha je tem ka ti de ja ka ga ke ga du ba tem ko ba je dop ka duor ka ku je mo ngwan dia la ko ken lat ken chiang Timothy along ka duk to go dia len di wa na chumo mi chiang ben ben mi chi rut jen duo me da chiang mo go ala ja nyodo me no kon bay no re ono kon ka nin te kon tinde bu kwer ko kon de lok ni mi chana chen kon tin be be chana ga rut ka chiang kristo kon wore kristo dong de chiang nan da gulu go ne kon kulu jo chir ga men te Timothy chana pala long ko bana cheng dia la kon tor ga nyal bana ka ngach ka bana bom te ga ko ba kon lok kon mo ka pelpin den ru ni chiang ka bi chiang nan go re kristo chet ka Timothy bu kwere ke la kon palne la te skul da ko jine yo ne ku ntere do jan ta ma gwadin ne ro lat re ye ke do re ngi che do men gwa ku bne bo din ke bne re ala ka kirga me de Timothy cheng de ala be be den to ko lok ne tin bo ne ba ji gor ko ni ti jodi ju kerso amen.